No semeri kwano mwancho muliro Ndizi byandonse soberana ni wendete gutwara litgo liago ligia ramisi litariki 12 motinyino y'ikumi umwaka w'2023 handonsi soberana ni ngwira chinga kichebane gukwarigania semesa yamangana maya romana rendete wateka imena isiko ya Gusii abune chingongo inye chense iria nyimoja sugusu amo nabosongo ekiagera na mange hakakorekana kire Chinsa jinali kiri korogoba yona kwaria ndi asenjera bene obena inche guikomwe nkomanyina yagendete gwateka imena isiko ya Gusii nyora litkuregoro morai bwense Dr. William Muto rwetege kurege tindi ocha sawa beserekali anene badwa kulenda malinani unaonde bwense uratoke ka okorobo kurumi na gusaria manani ni gara irudi chiko ose chiko ni gara bwatwe na gosibwa boigo asiye irere mo wasirwe ndo biribito tanaine amo na mangana ya manani sobantu ya gukwana mirobere banyarire bakobeka ase ewisare abamenyi bechinsema jirijabo getutu ni gabandete kolera na koboli una abayibi ni gobabanyarire anene bali bagusali ebintu byestima ase ensemeya nene nero ni tukolito korora igoro ya maiso gosokorora ni gobono nyagitali yemo ase county Kisii enda tugochengero bokoreri bwaye bw'imyaka 10 tubate na chosho utagurwa sense meri munu wemanyerelio habigari nyancha manero ko yahene kibuna gochera sirio yamo nechibicha yoko yasoma gocha sole ninje Brighton Makori Asoko ya jakamana tetu nyachake kuruwase kaunti ya Kisii anene asomoji obosongo ekeroli tukolirire liokoliriri okorora ase ensenge moserigo chengerwa nigo bono omoroberi bugo chengera litukerigendete koliririwa ase nyagitali ya Kisii ase bakora etaro asomo chobosongo ase boigo bagendete kwenana obobweni gochesa abantu bali batomo chando bwa amaiso ase ensemei into chukumanya ngaki banyara bako kwana koru ensemeyo keromori keito midud manyi ale asensemeyo anekrande na Daniel Kiage oyore umunyagitali monnego se director ya Kisii High Hospital niganyarire ka kwana ase ensemo eyo tochikorigeria na kumanyanga ki bakwana nene katwandete korigeria lituko lia okorigeria igoro yokorora ase ense yeito ya Kenya yina lya ndokorekana kondo morikito midud manyi no ara asensemeyo ande totuboteri orobotioru ase mambi yabone usasumugaso oboniga Togotikana na yu bono ni gobokonyi bogendete kwena nugo chesi skuru awao asensameri ya sensi ewodi ya sensi county ya Kisii anene kere kiombe ekemo giika sensemeyo na kwena kimuna na bale bitamba byo bachani gochi asabana abanyaruka bali bare asijiskuru awao sensemeyo boigo na kwena kimuna obochenu ngosirubore asijiskuru awao bawo kwana sensemeyo ni wono babolirie eserekali kobeke merobelio yo kwena na chibese jichiragole bitamba ebyo byabachani gochi asaborokiwa anna abanyaruka ende batigara koba asijiskuru turaigwa nakiaba bisabu gose abanyakyomba abanyara bawo kwana karabata rajiskuru awao ase wodio yo ya sensi Toletera na abana bali banse ebikuru to bali ba chance to na abana bali the same preschool to ba chat since abana bali ba preschool na ba what foundation yo tira na bali ba support this a bureau the exam grade 6 7 and junior second and 8 ba what exam so it was a support to avoid ngo kubuzentize abana baba ile school ba concentrate mba toka isiko kozia kera bana batu bati tambo ebi abango okonyera bakobera isiko babu ati babera for a long time ono rero turega tu abaire we are hoping nga mbage kumise classes bali tusongoje wala soma full time nenda matemu abanchi bali goita ku substance mo tebi chikoboro ende tu arusire ngo tukuru karirivu as a parents kozi uchumi ya Kenya gerebo Bible bange mbali wa access konyora bagule bitambo ebi nenda another thing na commenta ebitambo ebi very essential so abana shinyaruka we are appealing to the government the government the parliament bayi harakishe so that ike gosoka
konya abana betu Chinyaroka ebitambo ebibiche isiko bira affordable bakubinyora anywhere ababili mbaka kunya gucandika kuligia basikugora bacandika kuligia basikugora gitabu nande bacandika kuligia basikugora bitambo. So we hope for the government ebire bayarakishe ete HSK yakonya abana Chinyaroka ebitambo ebibe free. Ekero oboibi webinto bya stima bogendete kwenekiwa sebunge ya Kitutu Jaje North na Kitutu Jaje South nikobona bamenyi bensemeyo baborire serikali gwesora nagati na kumanyambara bya bakoiba binto bya stima sensemeyo asebona batigarete asigesunte ekenene sensemeyo bakwana litikolia lero anene ekero transformer ya nyarage kuibo botukubo kira lero kurwa sensemo ya nyahole nyakoe semeyo nigobono ba mochiri bali bakoiba sibadebona wikabono mbaranyora bokonyi bonde bwensi kyagera abaibi nigo bakoiba ebintu byestima kurwa sensemeya seba batigire asigisunde konende yababurira serikali wesona nigati na kobwata abaibi abo babire bakubachanda asegeka wikabono bayani urunyaore bweka etinga ya mukama mu mwanga wachande kira emetienyi sita tutaba transforma koria gachiete no mwe sibia agote mwana ngo tare skumbiri kora tarta koreta wachande kira mono botuke yate yo igwe metungi yo ya ire bito byose pi baona bachire ga bato bane bachire ndoro jingamba batore tere kwangu ami kwa majina naitwa Douglas na najero mkaji waiga mobeka ward weka before transform yetara hivyo kwenye romo ya MCA ukitira bakati wa visi ya Kenya Power olipotire twabire mepenye sisa tanya kutwara stima gai enyo jestima yali kango barumbu alenga kangana babantu twaboka torolenki mbando kibao cha boto ibera gai ndio ndo maana to wapiri ya kuja serikali abayibingo to itabare kono ngabona ndo abanyina mambinji chuma bogenda turi tuchikoni kinyeni kono ogocha kurumo ngina gakurukunya kwenda ititingo tarerwale njera kono serikali yeye ekotokonyo gose egotoita bawa Kenya bawa metu squeeze yabere reactant igendo nagesari kambali gofuatiria kono ere buya batokonyo bunando abantu bamali eto chandegete Bunenjere ye meri yokwenda gosimekemete as county ya Kisii nikobone serikali ye county yo yanyarege kobeke miroberio yogo jukwena na emetego cha siskuru ao bunenjere yamo yokolenda na gosira okurwanyu kogo chwerire as county ya Kisii kolengana no wasiri bebinto bitu etanaine amache le abwali nigaderna chiskuru ao no jira konyora emete era asimeku boigemete yo nigera abeli ya matunda buna mapera ama bye bunenjere yamo yogo chukonya no na barokiwa konyora endagera ya matunda ekeremeteyo yamire. Going to receive the assorted fruit trees that I've already mentioned, such that the mangoes, the oranges and the lemons, those institutions, selected institutions in each ward, in one of the wards in the sub-county, will receive 42 of the assorted trees. Then purple, purples, and languors, 18 trees. So each ward now, in a given institution, they receive around 108 fruit trees. So among the 45 wards, there are some additional 8 wards that will make now 45 plus 8 will make 53. While the 8, those who are the pilot wards that we felt we can just add them because we use them as a pilot. So therefore, Your Excellency, this is what we are going to launch today, and we appreciate that. And this will help improve our nutrition among our learners because we are looking at the institutions. We are going to enhance our carbon sink and then conserve our environment. Ekero amaru atanje iriagendrede ko baigego chagochi as ebinyoro awo asiaro rekane na bana abakeni gobesanire as ubutumeki bwa marua yogotindia nigobona bamenyi korwa as gose bari bare nangene skuru ya endret banyarire bawate abuna mbago chwanje na marua awo niwe as kenyore kyo asbadena nigobara chikoira lichika samakao
amabokabo na kwira buna onde bwensi baranyore okwenga na konia marua aliatanjiria sensemeini obarachi kumubwata na kumoira goikase enyomba y'abanyanyimbo asibarure getindi ochiaso onde bwensi be kagosira amarua asensemeyo Bokumongero location ana obwone go to the next day school kurukwenderete tuachane kile we have suffered so much igoro ya tange koni guga changa is sold here like a gold changa inauzwa bangi inauzwa watoto wamepotea tumeshindwa la kufanya sasa tumeamua kama wananchi tumeki sure hii pombe imekwisha kabisa na mtu yoyote yule anaweza kusupport uuzaji wa changa hapa tutaandamana na yeye tutamshika apelekwe kotini. Kuanzia leo changa imekwisha hapa. Kesho mkipata mtu anauza changa au ibangi tunaandamana na yeye. Tunamshika. Tunapeleka kwa serikali. Kwa hivyo ndugu yangu tunataka dunia ijue sisi watu wa Enderet tumekataa mambo ya changa na bangi kuuzwa hapa. Kuanzia leo na yule ataweza kuendelea atapata cha mtema kuni. Magega yumurai bwense Dr. William Ruto aburi tukuregoro koru kuregetinde koja saba bisa bari ba manani barabe baturubani meroberia manani amono bokareri ni bono omowaziri bw'ebintu bibiri bitetanaine amona manani soibani tuya anyarire ka okwanda emeroberio aho yabekirwe asokorenda manani no gosimekemete ase ense ya Yorumurai bwense tukuregoro nyarode kuregetinde karate debena abo bisa angemerongebere na batato nigo batoekane na mamocho yogo salia emete no go salia bokoreri bwense manani asate debena ekyombekeria DCI gekorobotugi baotoekana na mamocho panyare bakwambiwa. We have in this short rain period set a national tree growing target of 5 million trees by the time it is Christmas. 500 million. Actually, it's 500 million. And we are hoping that the rains will come in a consistent fashion as we go towards realizing this target. Later this afternoon, the Principal Secretary in charge of Forestry will be leading delegates who are attending a National Landscape and Ecosystem Forum in Nairobi to plant trees at the City Park as we, in anticipation of the rains, kickstart the short rains campaign, both as a ministry and as a country. We have divided the interventions for the 15 billion trees by both ecosystem and intervention area. Green spaces and urban forests such as Karura, City Park, the Arboretum are therefore part of the intervention areas that we are targeting because of the way they help deal with pollution in our cities and urban areas. Omubunge Embakasi East Babu Wino nigobona bolire serikali kobeke merubiri ya bene ilikwenda ba Kenya barasenzi ya Israel na Palestine ose ngakibale babalende ekyagerese yendede kwate kali aterinkia nande abayarakana na ensi sekwenda bunere nabamangana makongo arabe gochi asamatuko alibuska okwana nigamachiri serikali ekeradena serikali ikirete go ikabono asitarabe kemeroberio yabene kwenekina ba Kenya bameta sinze siringo rendubale egose mbalenga basiro bangima bwabo nande ngedakeri okorwa kilomete asenseria Israel na Palestine ekerese gibwatense asinse mecho Ibere. There's a lot of tension because Israel also believes that Jerusalem is their capital city, although they are using Tel Aviv as their commercial or rather cultural capital. So, I believe that the United Nations should move with too much speed to broker peace in these two nations. Let there be peace so that we don't lose lives. And I also believe that if there is no peace, then this can result to a third world war. Because as things are, you see the way countries are taking sides. Russia is taking sides with Palestine, with other Arab countries, with the BRICS, United States together with Germany, France, the United Kingdom, they are taking sides with Israel. So what about the Kenyans who are in Palestine and in Israel? The government has not spoken about their
plight, and we don't know how many Kenyans have been killed there in this war, and the government should move with speed to ensure that the Kenyans who are in Palestine and who are in Israel are evacuated. Majumuri wanoniongo koirani goika sensemeri yenyagitari ya Kisii hai karotokonyana no director kurwase inyagitari yo Daniel Kiage oyo gotwerana kibabe kiremeroberio anekana tena litkulero ni golire litkulirio kurigireria okorra gosima githena World Sight Day ase akarekoboria abantu balinde amaiso karabandete kwena na obobuhenia ase inyagitari yo ya Kisii High Hospital turema Daniel Kiage anyareka okwana anekara endete kurobo koreri bwa okulinda maiso asensemeyo ya Kisii. Kama umesikia hii, tumefurahi kama mmekuja, tuangalie macho tuone kama kuna shida gani na kuwapatia health education kidogo kwa mambo ya macho. Na hiyo nafikiri inaendelea, tumetembea town na tunaendelea kuwashauri mambo juu ya watu juu ya magonjwa ya macho. Kitu kingine kwa siku hii pia sisi kama Kisii High Hospital tunafurahi sana kwa sababu miaka 10 iliyopita kulikuwa na gavana hapa alikuwa anaitwa Gavana Ongwae, alikuja hapa akafungua hiyo hospitali, na siku hii ya leo imekuwa miaka 10 tangu hiyo hospitali ifunguliwe, na tumeendelea kufanya kazi kwa hizi county ziko hapa Kisii, Nyamira, hata hizi county ambazo zinazunguka Mapei, Makori, Narok, na tumeona watu wengi sana, watu wamekuja hapa wengi, na tumeweza kuangalia wale walikuwa wanahitaji operation tumefanya, watu wengine wamepata miwani, watu wengine wamepata tu health education tu ya macho. Gusii ya ito esemwabeta nje esa marieta onkor Gladys Aminga chief officer utendete obochene gona chiriko bateri tukoria rero neli tuko ense engima ego sherekea igoro ya amaiso okorora kwa maiso bono rero turi no mogokonga etubwate ukubwatirana amona Kisii High Hospital amona Ministry of Health koranga ritukire rero twarisherekea as Kisii High Hospital a year and part of the government kiara ko tabanga partnership tukubwatirana private na public twarwa obuhwenya as chinyagitari uchesa abantu baitu aseri tukoria rero tubwata abantu bagwate michandao ya maiso umnobo mobukuru cataract imbari kunyara korobia abantu baitu rero ko barubare busaga Kisii Hospital na abanyagitari mbaroro abange bakiri ko bara abantu baitu buya sana bano tigatokorera bu mwanchumuriria ekero toko manyubuna lendi tuko lia World Sight Day edi tuko liokora konta di tuko lia maiso koneni tuko liokora me the World Sight Day nedi tuko liokora koneni ngekora na maiso igogo ikatorende amaiso ito buna daktari kiaganya reka tutabi kurwasinya gitari ya Kisii High Hospital ekarba gucengera obokorari bwe myaka 10 gesenya gitari echakiwa se county ya Kisii tiango rabo kaniko tena chikoraga Chinsa 10 chabon maro bano chikonyora yo muna mange banande gwateka imenaisiko ya Gusii kabo murigerio muya imeya Ndizi TV ne Rwansumo Gusii nyorandura asense mitandao Ndizi TV tonyol Ndizi TV News Digital asense moya Facebook asense moya YouTube na botonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet at Ndizi TV News wa kanengeri kyawe to megotera se namba era skini igora wetu abodera na Auta oyorenga asense meli yo mondu emanyererio apigeri nyanja mwene kuna mali ugine chibicha gochire asenchera ya bene kuna botamberiane Brighton Makori. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.